I pozdrav dragi moji monstrumi, vi se nalazite na najuzbudljivijem YouTube kanalu na našem YouTube zvezdanom nebu. Vi se nalazite na kanalu ekskluzivno Gospodar Monstruma. TSC je doživeo težak poraz od Brage, kuku majko, drama u Portugalu. TSC je pretrpeo gorki poraz od Brage 0-3, ostajući tek teoretske šanse za plasmaju u play-off za Ligu šampiona. Ovaj trećeplasirani tim portugalskog prvenstva zadao je neumitni i težak udarac Bačkoj Topoli već u 17. i 19. minutu, a konačan pečat stavio je Alvaro Đalo u 87. minutu. U debiju kvalifikaciji za Ligu šampiona TSC suočen sa ozbiljnim opterećenjem. Njihov pokušaj da se odupru Bragi ispao je neslavan. Sa početnim utiskom koji je otkrio težinu protivnika, Braga je iskusnija i samouverenija pokazala se kao nepremostiva prepreka za vice šampiona Srbije. Revanš će biti prilika za preokret, ali ne